Gradsko vijeće Tuzla nastavlja dalje aktivnosti u cilju zaštite ne samo građana Tuzle, nego i cijele federacije, kada imamo priliku naravno i Bosne i Hercegovine. Ovaj put upućen je amandman na prijedlog zakona izmjeni i dopuni zakona o parničnom postupku, gdje se namjerava ponovo odrediti naknada pravobraniocima u sudskim postupcima u visini advokatske nagrade. Dakle, građani sada ukoliko se usude tražiti sudsku zaštitu u situacijama kada im neki državni organ napravi štetu, nebitno da li se radi o opštinskom nivou, kantonalnom, federalnom ili državnom, doći u poziciju da pored svih obaveza koje ima platiti sudske takse, koje mogu iznositi po jednoj taksi i 10.000 maraka, imate taksu na tužbu, taksu na presudu, taksu na žalbu, taksu na reviziju, to da ne nabrajamo može izaći 40.000 maraka, dakle za jedan spor, morate platiti pored onda sudskih troškova vještaka, advokata, svjedoka i taksu za pravobranioce koji se svakako finansiraju iz budžeta, dakle iz novčanih sredstava građana koji plaćaju poreze i daju druga davanja. Gradsko vijeće je to prepoznalo kao nedopustivo i putem amandmana djeluje da se ta zakonska odredba ne usvoji. Treba napomenuti da je 2006. godine parlament raspravljao, kada je tada bila važeća ova zakonska odredba, plaćanje nagrade pravobraniocima i ukinuto je tada. Dakle, parlament je zauzeo stav da je to nedopustivo atakovanje na prava građana, onemogućavanje građana da u sudskim postupcima mogu tražiti svoju zaštitu svojih prava, kada i država dakle, dovede u poziciju da putem suda moraju se boriti za sebe, za svoje porodice. A evo sada vlada pokušava, federalna vlada, vratiti tu istu odredbu i dobro je što bar jedno zakonodavno tijelo gdje su sve političke stranke koje su prisutne i u gradskom vijeću, prisutne i u parlamentu federacije, jednoglasno zauzele stav da to ne treba proći. Nadamo se da će i ovaj naš doprinos u smislu ovog apela političkim strankama koje će odlučivati, rezultirati time da će građani imati mogućnost da kroz sudski postupak bar nemaju ovo dodatno opterećenje da se plaća nagrada i pravobraniocu u visini advokatske nagrade, što je zaista izrazito otežavajuće. Većina građana se neće smjeti usuditi da putem suda traži zaštitu svojih prava.